nta muntu ntahaye gategori. Nta muntu utahaye kategori. Abantu banyuze mu biganza ni benshi kandi kuri demarage. Kandi bakora rimwe. Kandi bagakora rimwe. Ndashaka kugira ngo baza akaru kamwe rero. Ndahari nditara. Abantu bose nasanze hangaha nabahanga. Yego. Barashoboye. Yego. Ariko nasanze mwe barimo baririmba cyane uta Maître Cissé. Yego. Maître Cissé ninde muntu? Ese umuzi iki? Urakoze cyane kumbaza iryo zina bita Maître Cissé. Yego. Maître Cissé nkigera muri Kigali. Yego. Navuga ngo nari meze nk'umwana. Naje meze kwa kundi umwana ameze yaba kamba. Maître Cissé niwe wanyegishije kwicara ku kinyabiziga bwa mbere nkigera muri Kigali. Niwe muntu wanyeretse ngo aha dore bashyiramo konake, dore rovier ya Vitensi, dore vola nuko bayitwara nuko bayobora. Maître Cissé ntago ari none ahamwumvisha. Maître Cissé ahubwo nutaramwumva yaratinze kuko ngiye Maître Cissé yanyigishije ikinyabiziga bihagije. Niwo watumye ngera ku rwego ngeze utumva ndi kwitaka ibyo bintu. Sibyo? Maître Cissé yanyigishije gufata vola nicara ku kinyabiziga ntarakicaraho. Anyereka n'uburyo ngomba kwitwara nk'umwarimu nkagira discipline igihe nabonye umukiriya. Maître Cissé rero nta kintu na kimwe adashoboye. Yanyigishije n'amategeko y'umuhanda. Nari nyuze kuri. Maître Cissé yanyigishije amategeko y'umuhanda nkigera muri Kigali Covid igisa nk'irangiraho gakeya. Yanyigishije amategeko y'umuhanda. Nakoze rimwe nabonye amanota 18. 18. Amategeko y'umuhanda ho ni ukwijyana kuri Maître Cissé. Utumva ngo ni imodoka gusa yigisha. Amategeko y'umuhanda yo ni ugukozaho. Nicaye mu ishuri rye ndakubwiza ukuri nakoze icyo bita online. Nakoze rimwe mbona amanota 18. Yes, ngere cyari yakavukiye Nyamirambo producer Mike Mob. Ndagwikaze kuri detailservice.com cyangwa se TV. Uramutse ushaka kugira ngo umenye ko watwara ikinyabiziga. Ahanga no hantu honyine wasanga ayo masomo. None ubu ngubu twaje kuri site ya Nyarugenge. Aho naje gusanga hari abantu benshi cyane bagufasha kugira ngo wamenya gutwara ikinyabiziga. Ndi kumwe n'umwe muri aba ngaba aratangira twibwira muvandi wundi bakwitana. Ngiye ku izina banziho mu kazi nitwa Meya. Ariko amazina yanjye abavyeyi banyise nitwa Nishaka Fulgence. Ariko mu kazi ni izina Meya aho wajya hose ukabaza ati umwarimu bita Meya kuri site ya Nyarugenge. Meya ninde bamukubwira ni ngewe nta wundi. Ibi bintu nabijemo 2019 Covid itidufata. Ntangira nigisha ikinyabiziga. Ntangirira kuri moto ndazamuka ngira urwego ndetse ubu ngeze kuri demarage. Iyi modoka ubona nizo nigisha aho bita demarage. Iyo ushaka gukora rero nagira inama abantu bashaka kubona perime bakoze rimwe. Nge nitwa Meya. Umunyeshuri wese wabaza umwarimu wese wabaza ni ngewe w'icyamamare hano kuri demarage. Oya nkuriye aba bana bose wababaza uwo wabaza uti umuntu bita Meya ubakuriye ninde. Ahanga ndo butangiye kuzanamo ubukaka n'ubuhangare bwa. Impamvu uvuga ibyo ngibyo buri umuntu yitaka ibintu ashoboye. Urebye tubaze nk'umumaze goreza nk'abantu kategori bangana iki. Ntago nababara wamfura. Ntago nababara nahaye agategura abakecuru abasaza abantu batoya. Nta muntu ntahaye gategori. Nta muntu utahaye kategori. Abantu banyuze mu biganza ni benshi kandi kuri demarage. Kandi bakora rimwe. Kandi bagakora rimwe. Ndashaka kugira ngo baza akaru kamwe rero. Ndahari nditara. Abantu bose nasanze hangaha nabahanga. Barashoboye. Yego. Ariko nasanze mwe barimo baririmba cyane uta Maître Cissé. Yego. Maître Cissé ninde muntu? Ese umuzi iki? Urakoze cyane kumbaza iryo zina bita Maître Cissé. Yego. Maître Cissé nkigera muri Kigali. Yego. Navuga ngo nari meze nk'umwana. Naje meze kwa kundi umwana ameze yaba kamba. Maître Cissé niwe wanyegishije kwicara ku kinyabiziga bwa mbere nkigera muri Kigali. Niwe muntu wanyeretse ngo aha dore bashyiramo konake, dore rovier ya Vitensi, dore vola nuko bayitwara nuko bayobora. Maître Cissé ntago ari none ahamwumvisha. Maître Cissé ahubwo nutaramwumva yaratinze kuko ngiye Maître Cissé yanyigishije ikinyabiziga bihagije. Niwo watumye ngera ku rwego ngeze utumva ndi kwitaka ibyo bintu. Sibyo? Maître Cissé yanyigishije gufata vola nicara ku kinyabiziga ntarakicaraho. Anyereka n'uburyo ngomba kwitwara nk'umwarimu nkagira discipline igihe nabonye umukiriya. Maître Cissé rero nta kintu na kimwe adashoboye. Yanyigishije n'amategeko y'umuhanda. Nari nyuze kuri.
Maître Sisi yanyigishije amategeko y'umuhanda nkigera muri Kigali covid igisa nkirangiraho gakeya. Yanyigishije amategeko y'umuhanda nakoze rimwe nabonye amanota 18 avuga 18. Amategeko y'umuhanda ho ni ukwijyana kuri Maître Sisi utumva ngo ni imodoka gusa yigisha. Amategeko y'umuhanda yo ni ugukozaho. Nicaye mu ishuri rye ndakubwiza ukuri nakoze icyo bita online. Nakoze rimwe mbona amanota 18. Sinabona ibyo naka Maître Sisi sikwa kuno umuntu ataka ibikorwa. Ni wowe ubu kakanya aho nicaye niwe ungejeje aho ngeze. Babarira iryo zina nge naryumvishe ryance matwi incuro nyinshi kandi abantu benshi hanga barimo namuvuga cyane. None ndashaka kugira ngo baze ese ubundi ubu ngubu itandukaniro ryawe iri hagati y'abantu bose mwigishanya amamodoka anga ubuhanga bwawe butandukanye n'ubw'abandi watanga n'ubuye. Ndakubwira impamvu rero. Ndakubwira impamvu hari itandukanyirizo ryanjye n'aba bantu twigishanya demarage. No kuvuga ngo arakantu bita experience. Mu rurimi rw'ikinyarwanda experience ni umuntu umazemo ikintu igihe. Uburambe. Ni kuvuga ngo aba bose wumva mu bantu twagerageje kwigishanya hafi ya bose bashize muri uyu mwuga wa demarage nkubwira nigeze hubaka kanya. Bivanamo baragenda bajya mu yindi mirimo. Ubu rero mgiye Maître Meya ninjye usigaye nk'umuntu mukuru hano muri demarage. Ku izina ryanjye ni Meya. Ni naryo banyita mu kazi ahantu hose ubwiye umuntu ngo Meya anyumva neza cyane. Haro nabonye witwa Zakayo haraye. Wowe Zakayo ugafite ibindi akora ariko ni ngewe Meya. Sasa Meya ndashaka kugira ngo rero urumva ndabona ahangaha abantu benshi barigisha n'ubundi ni benshi ariko nkawe numvisha ubudahangarwa bwawe numva koko wenda ushobora kubona memeriza ibyo bintu. Ndashaka kugira ngo amafaranga yose mwaba mucanga vugisha ukuri kugira ngo abantu baze bakugana batazagira ikibazo cy'amafaranga. Ndabyumva. Nangahe demarage iyo twihugura umunyeshuri tumuca 5,000. Hari igihe umunyeshuri azavuga ngo nje kwihugura ngo ese muranzamura kangahe. Ntabwo nje nigishije incuro. Nihaza n'umunyeshuri akumva bavuga incuro azamenye ko ataje gushaka ubumenyi. Ntabwo uwo mwarimu yaba yaje kwigisha demarage. Umunyeshuri azana inote ya 5. Ntabwo bivuze ngo 5 urabyiga ako kanya bita birangira ubimenye. Ariko uzana 5,000 nje nkaguha ubumenyi nka Meya ukagira akantu utahana byibura kakanosiyo. Ubundi demarage twebwe umunyeshuri byibura ku buryo wamutraining akagera ku kizami. Abagomba kwiga iminsi 5 yonyine. Aba yajya ku rwego rwo kujya ku kizami agatsinda. Ndumva uri umuhanga. Iminsi 5 ya demarage umunyeshuri ashoje abashoje agakora ikizami. Ngo utanga nimero zawe abantu bagushaka bazabona bagukura. Kuri nimero zanjye rero nitwa Meya. Nimero yanjye ni 078 97 83 858. Murakoze cyane nzabitabana ubwitonzi n'ubushishozi muzaze kandi ni karibi wacu. Murakoze cyane nawe. Asante papa. Murakoze cyane.